laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. haray so tori Allah yalla yoɓon ko ɓuri moƴƴude joddi. E mi faalano wadde on présentation seeɗa kono alhamdulillah Oussa Abdallah attitikelan e haray jama haray ko ɓeɗo makete Oussa Souleymane haray ko mawɓe makko baɓe men ko moolana kadi alhamdulillah min yanngodi moƴƴa fiidina ka min yanngodi moƴƴa gila Guinée Saudi e Sénégal donc haray ala ko mi yewta sona hiɗon weltana ɗon weltana hattirde weltanegol hara mi tori jamman fof mi weltano yalla waɗi joddi aljanna hara mi ke moƴƴo wallahi jamma kadi weltanama jarni jamma moƴƴo jamma weltanama moƴƴo awa ustaz e wonande faamowo anduɗo ko fokkiti ɗon hande haray ni no makirɗon noon haray ɓeɗɗen no wullude moƴƴa par ce que adna ɗo nako luttete donc on yewti ala hay fusko waɗa taali ka yewtere monde sona yo Allah lan on yoɓu on ko ɓuri moƴƴude joddi amin ara mi wattaɗomi no mal landano gasara gaddaje ko woɓɓe ni mi landanoɓe ɗo sonnaɓe maki mi landa fi hitto debbo sayi woni ko awra bismillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'da assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wandi kala masala hara mo ari lurral me makko kala mo koɗe ɓe no wi sawtul mar'a on wona awra woɓɓe inni ɓurɓe ɗuuɗude ɓe wi ko awra no sas Jabrayni kanko inata hadda miɗo teeɗi kala wiiɗo sawtul mar'a wona awra o addi dalilaji tawi ɗi metti dartade dalila kadi dalila aqliya o inni wo go'ogo on taho sonnajo noddinta go'o ɗiɗi sonnajo on nete o noddinta ɓaafi to makko on sinano awra num ɓa ko ashhadu an la ilaha illallah ya allahu akbar hayya ala salat hayya ala falah ko ɗum o kadi o feññinta julde makko nden faridda nden e one nete hon ɗum e tawde worɓe janaba kala mo koɓe sigaɓe no wi si wawri ko kala ko baaba en makko en koto ɓe jombatamo ɓen woy awa taasi rewɓe fof lutti kanko jommata ɓen ɗon sino ɗon mo falamo wawi feññinde faade an fami geeƴe futuo e geeƴe e suba haray o wi oɗon ko one nete ɗiɗi tati on o wi wo seede mum sawtul mar'a kanko ko awra o wi wo takbiratu on ka iidi wo worɓe ɓen ko wi allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar bi ihtilafi asiyaki wano sigaji ɗum wonne netteɗin ɗumannori noon wo kono rewɓen koye sowdito labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wannimata laka mal mulku la sharika laka hajju ɗon koye worɓe ɓen townu rewɓe ɓen sowdito ka nder hala ɓe nder kaaruwal gootal o si tawno sawtul mar'atu wona awra ɓe noddinayno ɓe feññinayno julde feññintede nden ɓe feññinayno kabbiraaɗi ɗum ɓa ko dewal Allah ɓe feññinanno talbiya on ka hajju almuhimmu min on komi ɓuri neeɓi wo neeɓi ɗo si hawri tawi onne mette awa hay si tawi awa ɓe fottaɓe fof na awra ene deɓɓugol sonnaaɓe ko ɗum tawruɗen do enen mawɓe meɗen ɓen go'o kono yiiɗade moƴƴuɓe ɓen fappu kadi haray tigi tigi on ko ɓuri e raɓɓiɗude haala kon ene sawtul mar'a ene ko ɓuri e jistude kon min ka an ɗo nenete ɓa ko kala mo ko ɓe wiiɓe ɗum ɓen ɓuri ɗuɗude sawtul mar'a ko awra wallahu ta'ala alam. Q&A session started. yaafe ɗo amin mi lando kene ɗo miudu tan hikkiɓen ɗo usagen woɓɓe no landi ɗo wonde manna wonde wona sonnajo ni ara muuri makko feƴƴini naam hara joni hara ko sowiɗo no anda ko si tawi o jibini hara edda makko on timmi wo tawi noon joni hara o tigi no sowi wona lebbi ɗiɗi ma tati hara ruhu waɗaka e boobo on joni noon rendu noon yana wo ɗum ɗon kadi sino tawa e honno tawi hara rendu yani hara ruhu waɗaka e boobon hara wona rendu kono lebbi ɗiɗi ma tati mori makko noon feƴƴina ɗon joni noon si tawi hara o rendu ndu yani par exemple o andi hara rendu yani wo tawi ɗon hara o ƴawi kengu kako ɓe o continue a lebbi nayyi ɗin kadi eyo ɓe o continue lebbi nayyi ɗum min haray komi faami ɗon kon sowinoɗo on nendete si reedu ndun ɗum si sowagongo si hawri tun reedu ndun ɗiwi haray min komi faami kon ɗon hara edda makko on timmi wallahu ta'ala kono noon mba janngo haray no mari yiidugol e docteur mi ɓurta waɗane ta akkuɗo on tuma mi nodday ɓe si hawri tawi nano mi wowɗitay kadi on ñande embituɗo mi ka radio ɗo o hari ko faljet kono min e faamo an on ɗon par ce que ko wonno illa honne nette kaɓaasi wonno haa lebbi jeenayi ama honne nette haray kanko taw anndi ɗon ɗon o ɗuma
e on o kontina e on ɗuma ka haa lebbi jeenayi ɗin timma jooni noon ɓaano haray si lewri ndun amma kan si a reedu ndun iwi na kanko bonnindi tawi ko Allah mo hoddiroore Allah tabaraka taala haray faama ngon ɗon o ƴawi edda haray edda makko kono si tawoyi ɗum ɗo maɗa anndi ko karamakoɓe goo yewtingol ɗo amma no woodi ka ara si tawi karamakoɓe wiiɓe ɓen onne ndette sowago ami on yanugo reedu ndu ruuhu waɗaka muɗum nduna taw on tigi ɗum ɗan ɗon ƴiiƴam taw kontatake ƴiiƴam ɓesu ngu on tigi no wawi juulude accano mi haqqe barakallahu fikum onne ndette haray mo wawi onne ndette juulude haray mi ɓurta e janngo anne miɗo mari ɗo onne ndette heɓugol hoɓɓe ɗo inchallahu tedduɓe docteur Mouhamadou Wuri Oustaz Bakar Ndiare Oustaz Hafidou Sow ɓe haari ɓe arali ka am ɗo mbimi artiri ka onne ndette ko nokku ngan kesum ɗo jooni noon janngo meɗen haaldi ɓe aray ɗo e 12 heures inchallah bushra lakumna aw lakum inchallahu janngo simi yejjitaali mi yejjitataale bisimillah ɓa ko jemma gooto woni hakkunde mum ɓe laɓɓinana en ɗum poste men en kadi kala ko jirɗi men ko ɓen ɗon onne ndette meɗen faala e maray ngal ɗo landal mi waɗa ngal jooni konti ngal jaabaka haa mi yiida e ɓen ɗon karamakoɓe ɓe tata menen kadi ko ɓen ɗon men landoto si men yani kala ko jirɗani men nani awa inchallah nam mi udditaniɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 2770 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah oustaz assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatu waɗi on jarama batte yewtere yo Allah subhanahu wa taala waɗa on joddi aljanna waɗa men menen kadi nani jaaɓi amin amin waɗa mari ɗo landal ko yowodiri huɓɓingol alqouranum ka suudu hara payi koye hino fijude ɗon no sonkude ma ɗum hara ɓe huɓɓini télé ɓe ndaarude yani so wawi huɓɓinde qouran accita ɗon ka suudu bisimillah alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah o waye par ce que ko fiyon ɗum noon bi nafsi l qouran aya tigi allah wi wa ida quri'a al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun madama so tawi qur'ana ɓuri a wi'a o qur'ana si tawi yon janngama ay so tawi si alqur'ana hino janngede haray o nenete ko heɗite yentito ɗon fastami'u lahu heɗite andi fasma'u e fastami'u no serti fasma'u koye rew tun ka noppi ma feƴƴe hay so haaji ma ala no wawi so tawi neɗɗo mo yiɗa qur'ana kaseti qur'ana wattama e otowal ngal o ƴawi mum on ɗon ko sami a wiyete nastama amma no sino wela on tigi stama ɗo noon Allah wi ko yon heɗitata kadi no wela on fastami ɗum wa ansitu deƴƴon kadi joni holli ɗon noon si tawi ala ka e heɗede ala ka e deƴƴede ɗi Allah yamiriɗi ndiɗi waɗaki la fayida huɓɓinɗon qur'ana ɗon honnede te bandiraɓe haray ɗon ko on ɗum ko ɓuri moƴƴude ko on tigi ɗannin ha fayɓe ɓen ɗano onne nette surtout noon télé kadi sino huɓɓina ɗon kanko ɗum ɓuri wonde a jabu ɗon no hawni haray tigi tigi on alqur'ana on ko rewi ɗum Allah e taskor ɗum wona waɗir ɗum iswa'iyan inchallahu wallahu ta'ala alam joni ko ɗum woni haray hay si ɓe ɗon haray ɓe anndama taw fankugol haray hay ɗon tigi huɓɓinaɗo ɗon ɓe hiɓe tonkude onne nette ɗuma on honne nette ɗuma honno télé kadi no huɓɓina haray ɗo amma si wano bobo muynohu ma en tun kon duuɓi ɗiɗi woni takko ma annene bobon ɗon ɓaɓan ɗon kañum mara e anne nette ko wiyete kon hukmu attakalif ma ɗum haqqille timmuɗe o waɗani hewtade simmu tamise ansi ko ɗon huɓɓinɗa honne nette ka téléphone maɗa kasete alqur'ana fi rewtagol misma tawi heɗagol janggi fi no sellinira janggi ma o ɓen ko ɓe boboɓe sonkata ɗon ko lorrata kono amma siko jandi ɓe daaroɓe télé on ɗon haray honne nette ɓen ɗon no duwa on ta tumɓe daarude télé en ɗon haray no duwa heɗade qur'an ta bobo mo ta anda e fu ala ko waɗa télé awa jarama albarka nam ustade nam ɗo mi udditan woɓɓe ɗo kadi landal goo kadi no ari ɗo ɓeɗo ɓe maaki ko honɗum wajotoɗon e julɓe ɓen ɓeara julɓe no ɗuuɗi gaaɗe wonani si julɗo ɗimmojo ma heeɓi probléme joni e nana tungu heeɓi probléme hara andali ko honɗu e probléme hina an e makko hina an e makko waddi probléme hara a nanu tun e wona e sakutugol noon e ɗin information ji ɗon noon ma e wowlugol e ko woni wo hara noon alana ɗum ɗon gandal woko honɗum noon julɓe ɓen duwa wadde ɗum ɗon no duwa sakutude ka e ko honɗum si woti no duwa renade ka ko ɗum woti duwa waɗude bismillah alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah bad haray ɗon min komi yi kon si tawi goɗɗo waɗi probléme o waɗi bone an kadi a woni e sakitogol ɗum haray bonnuɓe ɗiɗo heɓike haray fi on ɗum noon nelaɗo no maki wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni
tawi da mari qudra yaagol ha tawa bonnu ɗon waajo mo inno mo tawa min ɗum ɗo liɓay islamu ɗum ɗo bonnayi wonnay mette inde diina kan mon ɗo kadi liɓay valeur ma on ɗon haray a waɗi dawa a waɗi nasiha a laaɓanimo reedu kono amma sa woli e ɓawa makko a ño'imo ɗon haray wonnay mette ko mari haqqe haaluwe hay ɗum so probléme on fii o ko waɗaɗo probléme siko joganaɗo no heɓtira yawri on nete ko nete siko waɗaɗo goɗɗum no wannete no haqqe makko no o hettira haqqe makko on haray ko ɗum no kono amma daragol tum haala ɗum min haray yumma fayɓe komi wasiyoto jama on yoɓe jaɓo hadise ɗo wa min husni islamil mar'i no jeeya e moƴƴugol islamu neɗɗanke on tarkuhu tertagol makko maala yani kala ko tawata haaju makko ala mi tanjini onon ɗum ɗon on hadise ɗon onon tigi ɗon golle ɓenne ma yum business mi watami yejjutino angele kono na ɗo wiya ɗum ka haray ya jokku haaju maɗa haray ko ɓuri raɓɓiɗude haala ko min komi wasiyoto jama on si waɗi probléme ji ɗo par ce que si oya waɗi probléme a woni e ño'ugol mo mi waɗugol mo probléme o ko faasigiyagal ño'ugol ngol kadi ko faasigiyagal ɗum ɗo fof on nette ko jeeya ɗum e minal kaba'ir ko tubanteɗi haray ko ɓuri raɓɓiɗude ko jama on yo rentoɓe hiwat karaje maɓɓe ɗen waɗi noon buy janngo yawma qiyama ko wullirayta ko ngal ɗenngal mum ɗo wallahu taala alam namu sayi on jarama Allah waɗɗo jobbi aljanna ɗum nawditande hikkiɓe en ɗon inchallah ɓe naatiri ɓe ɗo ko email ɓe ɗo naatiri Hajja Fatima assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah usayi no jenti on ɗo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na laato ɓeygurde no jam alhamdulillah e ɓiɓɓe bappa fayɓe ma ka suudu ma ɓiɓɓe yaay fayɓe ma fay haraɗa duwaɓe buumanade taw hara konti ko anneyiɓe ka haray a duwaka ɓe buumanade ɓiɓɓe yaay fayɓe ma tawi hara ko anneyiɓe ɓayde a ñande mi landino landalngal ɓe inni o hara yiɗa duwaɓe buumanade joni noon tawi ko anneyiɓe hara a wonnino e maɓɓe hara 3 ans haa ɓe helli faama joni haray hiɗa duwaɓe buumanade ka a buumantako ɓe a buumantoɓe few min komi andi kon a buumantoɓe few si ɓe helli faama par ce que ɓe nasuma haraman on tigino tewɗo ɓe wonno fayɓe hari on tuma ɓe helli faaka ɗon haray a duwaka buumanade paykotir kono kan jonka ɓe helli faa haray a duwaɓe buumanade haysi tawi hara ko anneyiɓe mi haysi ko on tiguinnoyɓe ko one aynooɓe fewndo one aynooɓe ko ɓa hari koɓe paykol siko jannduɓe arnomo ne'ude ɓe ɗum hara masalan koɓe duuɓi sappo e jerat yonne nette wonɓe onda age o woni ne'ude ɓen ɗon honnete koɓe hewtugolɓe ko wonne nette o ittantaɓe niqab ɓeeɗa ko ittirani ɓe niqab ko ɓa honne nette honne hiɓe on ɗum ko fayi koye to sokoy koye helli faaka ɓen ɗon honne nette ñaawore buumanede wawaali hewtude ɓe wallahu taala alam o buumantoɓe few on jarama yo Allah waɗi joɓɓe aljanna amin amin assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam lan fuɗitande hikkiɓen ɗon kadi bari Alpha Ahmadou assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah naam usayi no jenti on ɗo assalamu aleykum ustad wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no ala to min nani yewtere yo Allah yoɓɓon ko ɓuure moƴƴude amin amin Allah yoɓɓon en fof inchallah ara mi jogui ɗo landal bisimillah tafaddal ok ko landal ngal ko yowiti e fii e hoydugol quoi hoydugol ma ɗum ko guite on tigi maƴata bon joni mi hoyɗa e koyɗi mi ala jaɓude gonɗinde ko wiyete koyɗi kon waalo hoyɗa mais koyɗi goo mi hoyɗa e mi yiya tawa kono mi hoyɗiri noon ko noon tigi mi woni e yirde bon wona ko guite ɗen kay ko riɓata wonde mi wattane hilla guite an si riɓi ka ñaamo bon ko moƴƴi tum mi heɓata si yiteran riɓiri kanano kay ko boni tum mi heɓata bon ɗum fof mi faalaka gonɗinde mi ala jaɓude hoolagol mais mi wattani illa ha joni fayda woni wa 100% ɗum ɗon woniri noon tun aray miɗo andi fayda ko honnum wollani arande eɗin jour ji araji ɗon tigi tigi o mi anda tigi tigi ko honno mi gerta par ce que mi ala jaɓude hoolade mais miɗo andi tigi tigi ɗum no waɗi mi ala jaɓude hoola mi faalaka hoolade kono mi anda tigi tigi ko honno mi gerdata fana e ñaamo waɓu toon ko ɗum ɗon mi ɓa ko ɗum mi jabotono koyɗi men na ko ɓe inni ko newete ko
ko ruyal anbiya'i ko sadiga sabe min on ko koyde annabaɓe joni ɓaynen nayi annabi haɗa holli ko koyɗi men ɗi wonaɗi sadiga ruyal anbiya'i sadiga idan gayrul anbiya'i gayru sadiga seytane no dolno irtirana e fiji ɗi fof o innati suudu suma yiyandu suma o to waɗa accident wiya aɗa accident sa heɓay bobo gorko ɓe hara Allah hoddirino ɗum ɗo waɗay triɓugol yitere taw ko angal cellal on nete ka ɗuma no kara no docteur ɓe ɓen ɗumannori noon koko ka ƴiiƴam woni hono nete ɓe angal cellal ka ɓanndu on tigi ko ɗum addi riɓugol ɗum waɗi noon seede mum ko arojum wonde si yite ma riɓi tun jokkidiri tun a yata golle ka haray ko ɓuri raɓɓidude ɗum joge ka jogi ɗon son acciti ɗon haɗa acciti tawhid si on landi ka karamo ko ɓe wulwoni ko ɗum ɓe yeeta toon ɗon on jaabike landal mongal jaabike landal mongal ko ɗum min kadi mi wiyata wota on hoono wota on jota on jaɓu kadi wiigola 100%. ɗum ko Allah tuwetani wiye tun haray ko ɓadde on nette piiji buy wonira accon ɗon esi on faami min ko ɗum noon tun mi tindinta on mi wasiyoto hono nette amma hono nette ɗin ɗon googugol ɗin ɗon hollugol ɗum karamo ko sirri kadi ɓe wiyay seede ɗum waɗay suudu sumay ko neeɓa suudu suma soodi cooɗi ronkal sumude ka huɗo ñappira joni mbi cuuɗi paani waɗa ko cuuɗi jelnanɗon no sumi ɓa ɓeyna siɗa wiye hoɗo goo ɓeyna ɗo e hayotoy ko ɓeyna no gasa anndi ɓe wiyaali pellet si ɓe yino beeya ɓeyna no gasa on fotta e gooki waɗano wayade sitaare ka fuuta jalo ronka fottude e gooki ɓa ɓeyna si hawri onene te ko neeɓa on nanay ka goɗɗo maayi ka yimɓe wuuri ronkono ronke maayede ko ɗum wiyete suboa ɓe yirto kadi ɓeyna ko neeɓa nanay ka boddi soppi goɗɗo yimɓe no jindide pitaji bolle ɗen ko ton hoɗi hayno boddi ron pita soppude goɗɗo hen kono anene te joni onene te awa ɓe yeeti en ko koyngal hongal ɗi soppatamo ko suudu hombo fimata ko suudu mo Souleymane ka ko suudu mo Bakar ka ko mo suudu Mamadou Ɓooyi ka ko suudu onene te Diadia Kade yoɓe wuwlu joni onene te suudu num ko bindi sumita ka ko ti a sumay tun haray ɗon ko ɗum woni tawhidi on onon taw landal mongal ko jaabangal laaɓo wuri yoɗat to landike ɗo hombode ko ɗum ɗo jaaboto wota on gomɗin koyɗi de so gomɗini koyɗi tun haray on e ukkiyore mon e probléme on faami ok gasi on jaram barakallah fi ko guite riɓata kon ɗum woltake simum kam wella on jarama aɗa ɗon weltanama kadi miɗo salmina oustaz Ahmad Saïd e oustaz Abdoullahi Cewire wonɓe Basse e Gambia miɗo salmina kay pay kumma wonno ko e janngude junngo maɓɓe kum jaka noon ko annduɓe ade barakallah fiik hasanallah ande moƴƴa inchallah santa mi mara lande ɗen ha ñande goo inchallah wara ñande on wirnoɗo men e waɗa muhadara on 1 heure waɗe lande ɗen 1 heure ma mi anndi lande ɗen no hetti on moƴƴa nam ko noon woniri lande ɗen no ɗuuɗi ha joni aray ko yontere hannde inchallah are ko Oustaz Abdallah Bruxelles woni waɗande en yewtere nde bisimillahi haray min acci Oustaz en haɗa min weltanike on fotta min torikalla yo Allah walanɗo weltana on amin lajjen ɗo haray ɓe duwano en ɗo min acci taw heɓondirtoro en inchallah ala ɓe juutina ha feƴƴita duwa machallah Oustaz e ɗo ala juutude ɓay on maaki tigi ɓe ande ko jalloyetta ɗon o maaki on hirtaki jami woltano ɗum nette awa mi wirdaki taw ɗo tigi o machallah tigi toon min weltaniki on hattide weltago haɗa kala kadi wonɗo e ka nokku men o lawa kisa haɗa mo weltana Allah ala waɗen fof joddini joddi aljanna haray tigi on ala godi haala ɗo sona ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم مسيب جلبة تدبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هراي أستاذ يلتك لين كدي كون جوني الحمد لله باي هراي حتى دوني hande haɗa ɗumen yaafini fota ko na seeɗa landiɓe no heewi ga tew kono ɓay haray jemmi kamɓe kadi ɓe yugeegue tun haray ɓe naate ɓe hirtaki taho haɗa ɓe soñjodike e naatugol ngol ha haɗa ɓe faamali moƴƴa kadi haɗay enen kadi ga telen to haɗa ko inere woni arde ɗo haɗay ɗumen yaafini onon ɓe lande mum jaabaka ɓen ɗo inchalrahmani haray yontere hande ɓay haray ko wontuɓe ga woni waɗande en yewtere nde bisinillahi Oustaz Abdallah Bruxelles haray ɓen ɗon naatay law inchallahu ɗon haray ɓe wawa heɓude tan e jabanagol e lande haray lande buy seeɗa inchallahu haray ɗo min weltani on fota en torki Allah weltani en fof meɗen haray docteur Mouhamadou Wouri bari ko
mois de novembre on woni ko ɓe artata ka radio ɗo inchallah haalay télé le 25 novembre inchallah woni ko ɓe artoyta ga bi isnillahi Allah newnu tawna en hara on fof on weltanama musidɓe julɓe hara yo Allah okku en walugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal